درود میگویم بینندگان عزیز. نشر چهارم دور دومی برنامه مسابقه تلویزیونی ورزش سیاحی از نمود راهگردی سیاحی را که در باغ فرهنگی فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی میان 4 دسته دانشجویان دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برگزار می‌گردد پیشنهاد شما می‌نماییم. برنامه مسابقه تلویزیونی ورزش سیاحی از نمود راهگردی سیاحی با ابتکار مؤسسه دولتی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون ورزش سیاحی تاجیکستان و مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری راه اندازی شده است. هدف این برنامه ترغیب طرز حیات سالم، رشد نمودهای ورزش سیاحی، معرفی امکانات باغ‌های فرهنگی فراغتی پایتخت و مستحکم کردن روابط دوستانه میان دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور است. باغ فرهنگی فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی با گلگشت‌های نظرربا، درختان سرسبز و محیط دلکشش برای این مسابقه محیط بهترین فراهم آورده است. راهگردی سیاحی را که به اصطلاح اسکاندیناوسکای ходьба یا سیورنای ходьба نیز می‌نامند، یک نمود ورزش دسترس و بینهایت مفید است. این نمود نه تنها به سلامتی جسمانی بلکه به سلامتی روحی نیز تاثیر مثبت دارد. با استفاده از اسوده‌های مخصوص راهگردی سیاحی مشک‌های بدن را مستحکم می‌کند، کار دل و رگ‌ها را بهتر می‌نماید، وزن بدن را تنظیم می‌کند و استرس را کاهش می‌دهد. این ورزش برای همه سن و سال مناسب است و به خصوص برای آنهایی که می‌خواهند فعالیت جسمانی را با حلاوت بردن از زیبایی‌های طبیعت متحد سازند انتخاب بهترین میباشد. امروز ما می‌بینیم که 4 دسته دانشجویان دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان چگونه این نماد ورزش را با رعایت قاعده‌ها و با روحیه بلند اجرا می‌کنند. نخست داوران فدراسیون ورزش سیاحی تاجیکستان و مسئولین قاعده‌ها را مفصل شرح دادند. اشتراکیان باید با نظام معین قدم زنند، از دویدن خودداری کنند، جفت اسودست‌ها را در یک وقت از زمین نبردارند و معیار حرکت اسودست و دست‌ها را رعایت نمایند، وگرنه با جریمه ثانیه‌ها یا خارجشوی از مسابقه روبرو خواهند شد. رعایت این قاعده‌ها کلید موفقیت است. بیایید ببینیم کی و کدام دسته امروز صاحب نتیجه بهترین می‌گردد. این برنامه مسابقه دوام چند وقت است که برگزار می‌شود در باغ‌های فرهنگی فراغتی پایتخت و مقصد ترغیب و تشویق امکانات‌های سیاحی شهر دوشنبه میباشد. و به واسطه شما که دانشجوی سمت سیاحی هستید، امیدواریم قاعده‌های یعنی نمود ورزش رو خوب میدونید و با یک مسئولیت بلند اشتراک میکنید در این چاره‌بینی و جایهای نمایان رو اشغال میکنید. حالا برای افتتاح رسمی برنامه مسابقه تلویزیونی عاید به ورزش سیاحی از نمود راهگردی مسافه‌ای سخن به معاون یکم دیرکتوری مؤسسه دولتی تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی محترم شریفزاد امید داده میشود. ممنون. بار دیگر خوش آمدید به همین برنامه. من فکر میکنم که با اشتراک شما برنامه خیلی خوب هم میگذرد، چون شما در دانشگاه سیاحی و صاحبکاری تحصیل میکنید. اگر نفرای تماشا کرده باشند، ما الکی در قسمت اول ما بین کمیته تلویزیون و رادیو 20 زیر ساختار گذراندیم و این الکی موسم دوم است که در بین دانشجو میگذرونیم. اشتراک داشتن دانشجویان دانشکده دولتی تربیت جسمانی، دانشگاه دولتی آموزگاری، دانشکده فرهنگ و صنعت و این 4 دسته شما میشوید. از بین شما غالبان جدا میشوند. اینجا داوران کسبی، داوران درجه بین‌المللی جریان یعنی برگزاری مسابقه رو نظارت میکنند و حالا برای فهماندن قاعده ها سخن به سرداور همین مسابقه تورا مراد بودین ازاده داده میشه. از بس که یکم مراتبه در بین دانشجوهای مسابقه ما قانون ویرانکنی تکنیکیش به نظر نمیگیره. وقتی که استارت ما سر میتیم مونیای ورزشگر دیگر شدن، وقتی که قوت نمیرسه را شده میکنه که ورزشگر دیگه پس بدگی باید پیش بگذره. در ورزش سیاحی همی مشکلی ایجاد کردن بین ورزشگرها قطعا من است. وقتی که وای با قوتر است حرکت میکنه که شما دا بگذره، شما خیلی پیش گرفتن حقوق ندارید. بعضی ورزشگرها ما دم تجربه دیدیم که پیش یکدیگر رو میگیرن، قوه خودش کمه با بزمی کسی قوه زیادتر پیش او رو میگیره که نگذره. این یکم قاعده ویرانکنی هست که وقتی به همین قاعده ویرانکنی راه میده خودی همون ورزشگر ما از مسابقه خارج میکنیم. خب دویم وقتی که
روگردی سیاحی ما میگه ما وقتی یک قسمتی مسافه را طی میکنه باعثی گرم شده این بدن یا که فرومده عرق میشه چوب دست برداشته عرق پیشونه گرفتن این قطعا من است. وقتی که ما سر دادیم باید که حرکت ها رفتن گیره از روی قانون. خب در این نمود ورزش ارگانیسم آدم طور مقابل کار میکنه. پوچه چپ پیش می آید دستی راست. خب نمی طرز چوب دستی راست بودگی باید برابر نوک پوچه پیش بودگی باشه. ای پس بودگیش برابر عقبگی پوچه. خب ای همه قاعده اساسی هم میاد که باید طرف مقابل بدن ما در حرکت باشه. دو قاعده غیرممکنی را ما گفتیم مانع یکدیگر شدن چوب دست برداشتن. سومی چیه؟ دوی آزاد ممکن نیست. خب ورزشگرای را ما دیدیم که چوب دست همه بردارن یعنی میدهن. این قطعا معنی است. وقتی که در این حالت گرفتار میشه خود ورزشگر از مسابقه خارج میشه. خب این در نمود انفرادیه. اگر نمود گروهی ده یک ورزشگر قانون ویرانکنی میکنه خود اون دسته خارج میشه از برای یک کس خطا کردن. این چیزا خوب به نظر بگیرید. باید چوب دست چخیلی که ما از نمیخواد تحت 90 گرادوس باشه. خب از بند دست تا اورنج و بدن باید 90 گرادوس باشه. ва инак донишҷӯён бо рӯҳияи баланд омодаи рақобати пуршавқанд. биянагони азиз, пас аз он ки доварони федератсияи варзиши сайёҳии тоҷикистон бо иштирокдорон мастер-класс яъне қисмати омӯзиширо барои дуруст гузарондани роҳгардӣ бо асодастҳои сайёҳӣ гузарониданд, ҳоло мегузарем ба навбати аввалини рақобатҳо, яъне намуди роҳгардии инфиродӣ миёни духтарон ки бояд 1400 метрро бо риояи талаботҳои қоидаи роҳгардии сайёҳӣ тай намоянд. фазои боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ аз шавқи мусобиқа лабрез аст. Ду нафари фаъол бо қадамҳои устувор ба хати марраи 1400 метра наздик мешаванд ва ҳаяҷон ҳар лаҳза меафзояд. иштирокчии таҳти рақами 02 Ануша Нарзиқулова аз дастаи як бор суръат аввалин шуда хати марраро убур мекунад. пайи ӯ иштирокчиён таҳти рақами 10 Моҳира Каримова аз дастаи 2 ва таҳти рақами 24 Нозия Шокаримова аз дастаи 3 бо талоши қавӣ ба финиш мерасанд. роҳгардии сайёҳӣ ба онҳо имкон дод ки имрӯз на танҳо нерӯи худро нишон диҳанд, балки аз ҳавои тоза ва муҳити зебои боғ лаззат баранд. иштирокчии таҳти рақами 02 аз дастаи 1ро бо ин ғалабаи олиҷаноб табрик мекунем.
من دائما با شفاعت دانشجوی کورس یکم دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری. امروز ما در برنامه مسابقه تلویزیونی عاید به ورزش سیاحی از نمود راهگردی سیاحی در باغ فرهنگی فروغاتی ابوالقاسم فردوسی اشتراک نمودیم. این نمود ورزش خیلی به سلامتی انسان فایده‌ناک است و به دیگران هم توصیه میدیم که به این نمود ورزش مشغول شوند. ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба натиҷаҳои духтарон аз намуди роҳгардии инфиродӣ. пас аз чанд лаҳза намуди рақобатҳо яъне аз намуди роҳгардии инфиродӣ миёни писарон ба масофаи 1400 метр гузаронда мешавад ки бояд дар ин марҳила донишҷӯён намун масофаро бо риояи талаботҳои дурусти қоидаи роҳгардии сайёҳӣ тай намоянд. рақобат идома дорад. роҳгардии сайёҳӣ имрӯз ба иштирокдорон имконият медиҳад ки кори дилу рагҳоро беҳтар кунанд ва аз ҳавои тозаи табиати атроф баҳра баранд. хатти марра наздик аст ва иштирокчиён бо чолокии зиёд ба финиш мерасанд. иштирокчии таҳти рақами 29 абдулвосит абдуллозода аз дастаи 4 аввалин шуда хатти марраро бо суръат убур мекунад. пайи ҳам иштирокчиён таҳти рақамҳои 04 абдуғаффор давлатов аз дастаи 1 ва иштирокчии таҳти рақами 20 довуд ғаффоров аз дастаи 3 бо рӯҳияи баланд ба марра мерасанд. ғолибияти иштирокчии таҳти рақами 29ро аз дастаи 4 табрик мекунем. бори аввал дар ин барои мусобиқаи телевизионӣ яъне дар саёҳӣ иштирок кардам. роҳгардии инфиродӣ ҷойи аввалро соҳиб гардидам. варзиш гарави саломатӣ аст. ба тамоми бадан яъне варзиш фоида дорад. ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба натиҷаҳои писарон аз намуди роҳгардии инфиродӣ. биандагони азиз, инак фаро мерасад ба навбати роҳгардӣ гурӯҳӣ ва айни ҳол дастаи якуми донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ба рағбати ҷолибу солим шурӯъ мекунанд ва онҳо бояд ки ин масирро яъне масири 1400 метрро тай намоянд. инак лаҳзаи пурҳаяҷон фаро расид. дар ин навбат дастаҳои иттиҳоди дастаҷамъонаи худро нишон медиҳанд ва бо роҳгардии сайёҳӣ на танҳо рақобат мекунанд, балки саломатии ҷисмонӣ ва рӯҳии худро низ мустаҳкам месозанд.
дастаи якум бо рӯҳияи баланд ва азми пирӯзӣ ба пеш аз рӯи масир ҳаракат дорад. роҳгарди сайёҳӣ ҳоло барои онҳо имкони беҳтаринест барои нигоҳ доштани саломатӣ ва ҳаловат бурдан аз фазои сарсабзи боғ. ҳамин тавр дастаи якум хати марро бо талоши бемайлон убур кард ва натиҷаи беҳтарин нишон дод. ин ғалабаи ваҳдату иттиҳоди онҳост. ҳаяҷон ҳанӯз ҳам идома дорад. дастаи дуюм бо чеҳраи пур аз шавқу ҳавас ба масир мебарояд ки аз талоши қавӣ барои ғалаба шаҳодат медиҳад. онҳо бо қоидаҳои роҳгардаи сайёҳӣ тез роҳ гаштан бидуни давидан масирро тай мекунанд. ва инак охирин иштирокчии даста бо суръати беҳтар ба хати марра расид ва натиҷаи муносибро барои дастааш ба даст овард. навбати дастаи сеюм низ фаро мерасад. бо омодагии комил ва рӯҳияи дастаҷамъона онҳо аз хати старт ба роҳгардӣ шурӯъ карданд. ҳар қадами онҳо пур аз нерӯ, иттиҳод ва лаззати ҳаракат дар табиат аст. ва ҳамин тавр дастаи сеюм хати марроро бо муваффақият убур кард ва яке аз натиҷаҳои нисбатан беҳтарро ба даст овард. табрик мекунем. ва инак лаҳзаи ҳалкунанда барои дастаи чорум низ фаро расид. бо азми қавӣ ва чеҳраҳои пур аз умед онҳо бо роҳгардӣ аз рӯи масири 1400 метр шурӯъ карданд. талоши зиёдашон аз ҳамоҳангии комил ва ҳаяҷон шаҳодат медиҳад.
ва ниҳоят охирин иштирокчӣ бо вақти камтарин ба хатима расид ва натиҷаи беҳтаринро барои тамоми даста ба даст овард. ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба натиҷаҳои ниҳоии дастаҳо аз намуди роҳгардии гурӯҳӣ. ин рақобат шаҳодати он буд ки на танҳо риояи қоидаҳо, балки иттиҳод ва талош низ калиди муваффақият аст. донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон якҷоя бо телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барнома мусобиқаи телевизиониро оид ба роҳгардии сайёҳӣ мо дар ин боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Қосими Фирдавсӣ дар ин ҷо ин чорабиниро гузаронидем. он дар як сатҳи баланд гузашт ва дар ин мусобиқа донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон иштирок карданд ва барои ояндаи худ як таҷрибаро соҳиб гаштанд. мо боварӣ дорем ки дар оянда дигар муассисаҳо якҷоя бо Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон ҳамкорӣ намуда ин намуди мусобиқаҳоро мо баргузор менамоем ва мехоҳем ки як мусобиқаи калон байни донишҷӯёни донишгоҳҳои ҷумҳурӣ баргузор намоем ва ғолиби ин мусобиқаро аз ин намуд мо муайян намоем. мусобиқа ба лаҳзаи ниҳоии худ расид. пас аз чанд лаҳза доварон натиҷаҳои ниҳоиро ҷамъбаст мекунанд. бори дигар донишҷӯёни муҳтарам, ташаккуру миннатдории роҳбарияти муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро барои шумо мерасонем. воқеан имрӯз як иштироки фаъолона доштед ҳар яки шумо. аз роҳбарияти донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон низ ташаккур мегӯям ки ташкил карданд ва шуморо роҳнамоӣ карданд ва шумо ҳар яки шумо дар ин чорабинӣ фаъолона иштирок намудед. салому алайкум бори дигар варзишгоҳои муҳтарам. хеле мусобиқаи хуб гузашта шуд. раҳмат. хуб ҳозир ҷамъбаст мекунем аз намуди инфиродӣ байни писарон. аз намуди инфиродӣ байни писарон ишғол намудааст Ғафуров Довуд, ҷойи сеюм, 4 дақиқаи 20 сония. хуб варзишгари рақами 4, ҷойи дуюм Давлатов Абдуғафор. варзишгари рақами 29, сазовори ҷойи аввал шудааст бо 4 дақиқаи 18 сония Абдуллозода Абдулвосит. хуб раҳмат барои иштироки хуб ва шумо рохат гирифтед байни дигар донишгоҳҳо аз намуди инфиродӣ. ҷамъбаст мекунем аз намуди инфиродӣ байни бонувон. варзишгари рақами 24, сазовори ҷойи сеюм Шокирова Нозия. сазовори ҷойи дуюм варзишгари рақами 10 Каримова Моҳира. хуб ҷойи аввал ишғол намудан варзишгари рақами 2 Нарзиқулова Ануша. хуб шуморо рохат гирифте аз намуди инфиродӣ байни дигар донишгоҳ донишкадои шаҳри Душанбе. табрик мекунем. марҳамат. аз намуди гурӯҳӣ сазовори ҷойи сеюм гурӯҳи се. марҳамат. сардори даста 6 дақиқаи 30 сония масофаро тай намудам. хуб ҷойи дуюм гурӯҳи 1 ишғол намудааст 5 дақиқаи 50 сония. ҷойи дуюм ҷойи аввал ишғол намудааст гурӯҳи 4 5 дақиқаи 6 сония. аз намуди гурӯҳи 4 байни дигар донишгоҳ донишкадо рохат гирифтага мусобиқаҳои ояндада даъват мекунем.
ва ҳамин тавр дӯстони азиз барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ ки дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсӣ миёни 4 дастаи донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон баргузор гардид ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки онҳое ки дар даври ниҳоии силсилаи барномасобиқаҳо ғолиб дониста мешаванд бо тӯҳфаҳои арзишманд ва диплому сипосномаҳо қадрдонӣ мешаванд. варзиши сайёҳӣ боз як қадами устувор ба сӯи тансиҳатӣ ва саломатист. пас ҳамеша дӯстдори сайёҳат ва варзиш бошед.